Biji umano. Mo na ilang forma guys o pamatog na pundok magsuso. Ano guys? Oh, uli forma na guys oh. Oh. Na. Uli. He. Katawa is papa he. Wa pa na matog ha. Igatog anin laron. Ana. Nakatogo na. Hindi ko tag-smile ay, marang kadaog surprise. Nah. Ay, pelawan yung hilo. Ayaw. Ayaw katog na inday, katog na, kay gabi na. Exam pa ugma. Mo, tulog na. No, pagkaon ti ka ugma. Kay exam. Dali sa. Ali sabay nga Ay, no. ali sa di man ko magkikos. Kalain Oh, sige na. Promise, di ko magkikos. Sam na. Ah. Sige na. Higda na inday. Wa pa gali na plaster. Unsa ra dito? O plaster mo kay mga tog na. Ah, sungay lang kamapang, guys. Natulog na.